Şınavinden uçan radyo denge gelden başkodarın Hece Eurobiste Müjdari 2024 çarşamba Brüksel'e saat 12'de Ahmet'e çağırdı. Hemen uçağına var oje peşkeş bikinle peşi çenserin uçağına. Endama komite navinda PKK heri ümit müjaren doroje ve denekan. Tutukare berapo sosyoloji azadiye bizimane İspanyoli hadveşandı. لهفشارداری درسمه جودت کنک و هفشاردار جلو مرگه مهنل صدق جزای حفظه هاتبرین. حسین devletin ekboyu Amerika'ya yekem Calfaka Rusya'ya hate bomba baran kirin. تصمیم من به مستقبل را برای پشت میله از بخا نه انسان برانه 700 انسان پشت ما باقصه که واضحه نه ممکنه نه جیانا برانه نه جیانا هیرو از نپره از هیرو نه جنینا جیانا من هیرو کنه تماما از جیانا به 300 سالی جبشن نه جیانا دمرمی Heyin ümit Diyarbakır hatta kurasya İmralı neyi fهم کرن مرونه کار روشا ترکیه جبه نرخینه لی İmralı'ya برخوادانه که به هیبت اراده ریبر اپویا به هم پاهیه. Endama komiteya navendiya PKK Helin Ümit di bernameya taybeta televizyona medya haberde bersivda pirsin rojnemevan serdar eren Helin Ümit bi berfirehî li ser rewşa rêbera poseknî. Diyarbakır ku ji bo mirov rewşa Tirkiye binirxîne berî her tiştî divê pergala İmraliyê were fêm kirin. Ji ber ku heta rastiya li İmraliyê neyê fêm kirin rewşa siyasî û pêşketinên li Tirkiye jî nikarin were nirxandin. Metemi got navenda esasî ya şerê sêyemînê cîhanê İmraliyê tişta ku derketiye holê ev e. Li İmraliyê berxwedaneke bêhempa ya rêberapo heye. Rastiyeke netewdewleta Tirkiye heye ku neçare bi vê re rûbirû bimîne heye. Teqez divê bi vî awayî were dîtin. Hêlin Ümit destîşan kir ku rêberapo netewaya demokratîk a Kurd afirand. Lê belê gelê Kurd jî rastiyek wisa ku rêberapo afrandiye. Lêgerîna gelê Kurd a azadiyê xwerêvebirinê di rastiyê de şikil da rêberapo. Vê qasî êriş li ser gelê Kurd tên meşandin. Li cîhanê welatekî din tune ye ku bi vî awayî tê bi rêvebirin. Welatekî wisa ye ku weke laboratuwarekê hatiye damezrandin. Tirkiye bûye navendeke ku kapitalizm serî de Kurd polîtikayên xwe yên li ser rojnata navîn bi rêve dibe. Ji ber vê yekê jî gelê Kurd bi polîtikayên cûr be cûr re rûbirû ne. Lê tevî vê yekê jî gelê Kurd yek gavek jî paş te neavêje. Ev jî faktoreke ku bi pergalê gav paş te didavêtin. Di dewama nirxandinên xwe de Hêlin Ümit diyar kir ku hat dîtin divê pêvajoyê de jî em bi tekoşînê dikarin nefes bigirin. Herkes divê li İmraliyê binêre û bibîne ka li Tirkiye mafê azadî û mirovayî heye anna. Li İmraliyê çi rêbaz bin li ser gelê Kurd jî heman rêbaz têne meşandin. Ku em tê bikoşin li her xadê hêza xwe nîşan bidin û paş te gav neavêjin em dikarin pergala xirkirin û işkenceyê ya li İmraliyê rawestînin. Ji ber wê yekê jî me got êdî demdema azadiyê ye. Em di serdema azadiyê de ne yek gavek jî jê paş te neavêjin. Bi muhtaçkirina hevdîtinekê jî em dest ji vê îdaya xwe bernadin. Li dijî însiyatîfa dewletê ya tasfiyeyê divê em jî bibêjin ji bo azadî û demokrasiyê însiyatîfa gelan. Divê ji bo azadî û demokrasiyê em jî însiyatîfa gelan ava bikin. Hêlin Ümit divê çarçoveyê de bi van gotinan jî meş û mîtînga li Kölnê nirxand. Bi rastî li Kölnê hevdîtineke gelan çêbû. Hema piştî hevdîtina bi rêberapo re pêkhatina vê meş û mîtîngê gelekî biwate ye. Rastiyek heye ku bersiv dede peyama rêberapo. Ango nîşan da ku piştgiriyeke mezin da rêberapo. Nîşan da ku bi pêngava gerdûnî ya azadiyê re tevgera civaka me xwenû kiriye. Hat dîtin ku divê ji bo azadiya rêberapo çalakiyên cihêreng werin afirandin. Pürtüka rêberapo sosyolojiya azadiye bi zimanê İspanyolê hat weşandin bergê sêyemîn ya Pürtüka Manifestoya Şaristaniya Demokratîk
رهبر آپوما مجدار به هفکاری وشانخانه کاتالان دست کنترل و وشانخانه مایمان هاته وشاندن رهبر آپوتو برتکا خوده گلی کرد سوسیولوژی آزادی دنرخینه و که چهار سری پرسکیلکن هری لزگین 100 سال 21 بناودکه ده همان دمدش با آواکرن آلترناتیف که مدرنیته کابیتالیست هیمن اساسی و شنبر ین مدرنیته دموکراتیک دانیه و پرتوک 520 روپله HPG ناسنامه گیرلای شید اشکره کرناوین در آگاندن HPG بداخویانه که دیار کرد و زاروکا ویرک یه گلمه عرب میلیتان آپوی هفره عزیز موسول 28 حزیران 2024 لهرما میتینا دیری شکل دجمنده شید بویه ناوین دگود هفره گریلا عزیز دیجی تاریتیا دایشه تکوشین کر پشرفیم کرک و آزادیا گلی کرد دموکراتیک بون آزادیا هم روشرتا ناوینه و بوی زانابونه تیولی نوارفین گریلا بویه هفره گریلا عزیز و که میلیتان که میناکی آپوی درباره دربارین مزن لهیزن داگیر کرخستیه HPG جگل عرب و گل کردستان رسر سرخوست و ناسنامه شید و اشکره کر راکان ساسم خضر بناسنام عزیز موسول ناوی دایک نجح ناوی باو جاسم لموسولیش دایک بوید 28 حزیران 2024 دل میتینا شید بو HPG لسرگیرلای شید وینر خاندنه کر هفره گریلا عزیز لموسولی وکه فردکی مالباته که عربات دنه و گریدای چانده جواکا خواه حتمزین کره دپیواجو ایرشا چتین دایشه ده تبلیناوار پارتی بو و برحه که فدای شرکر پشتی تکچونا چتین دایشه پروژه ریبراپان توی دموکراتیک و که نرخ هری گران بها یا پیش روژن قبول کرد و سال 2017 ده تبلیناوار فنگری لابو لرم پاراسنا مدیا ایجه دناف دلی گل قادم بر خودان دیجی هیزن داگیر کرد تکوشین کرد و در بین گران دیجمن خستن شهید عزیز موسول دیجی اپراسیون داگیر کریه که دولت آترکا داگیر کرد سر هرم پاراسنا مدیا دست بکرن و فدای یعنی شرکر و تبلی کاروان نمره کردستان بود. لهفشاردار درسیم جevdet Konak و هفشاردار جولمرگه محمد صدق جزای حبسی هاته برین. به ادعای اندام تاریخ سنه در حق هفشاردار درسیم جevdet Konak ده دوست هاته بو وکرن. دانشینا بریار یا دوزیل دادگاه جزای گران آ درسیم هاته دارخستن. گلک هفشارداران باجر و نونرن پارتیان سیاسی جی تبلی دانشینه بون. Konak ده دانشینه ده آخی و iddiayın tenkerin red kir. Parizler anca xwestin müvekkil awan bê berat kirin. Dadgehê 6 sal û 3 me cezayê hefsê da Cevdet Konak. Li hevşaredarê Colemêrgê Mehmet Sıdık Akkışku li şûna wî qayyum hatibû tayin kirin 9 sal cezayê hefsê hate birin. Wezareta Karê Hûndura Dewleta Tirk di 3 Haziranê de hevşaredar Colemêrgê Mehmet Sıdık Akkış ji peyvîrê girt û li şûna wî qayyum tayin kiribû. Bi îddiayên herçend endamên rêxistinê nebêjî li ser navê rêxistinê suç kiriye û muxalefeta li dijî qanûna Civin u xwepaşandanan dozlu akışat bu vekirin. Danişina biryar ya doze îro dadgehê cezayê giran a Colemêrgê hat didarxistin. Dadgehê bikişçî 9 sal û cezayê hefsê da Mehmet Sıdık Akkış. Mehmet Durak Karak 29 salın girtiye û infazavî hat şewitandin roja tahliyê weke heta mirinê hatiye nivîsandin. Mehmet Durak Karak biriya برای خو پیاما ام جزای وان ناترسن شاند ام سوریه رو سوریه ده اون که ایرو بدا عالمه ورد ماشی چهار تا infaz اوه حجه جزاسی جزا چیکرن او 6 ساله وی شو دادن از 70 چوری چوم ریا سشم ریا بازار چوب از جانه برازی میشو بگه حبسه ده از شم برازی خورا گورش میشوم او شب از راکت سشم برای خود را گورش میشوم از این دور دارم انقره کرکه من انقره سیجان جزاییه گوشاوی پیشم زاویه من شکری قرار قوی زاویه من لعیتا به خدا گرفتن او این حال قر شیریه ری اینی گورشویه اشتم ام علاقه واینه ام سرگل ریا دارته ما نه بجیم مثلا ری قضا دبن او دبن ام دبن اشتاق باراش چه به گرچه باغچه‌جی دستی خود گله مکر او دستی ویجی فیلم بولم دست دیگه مکر دو باز میشکرن 4 تا بلدیه ما قپا میشکرن ام بجی حالا حد باجه که مشابه سبیل باز میشه که 20 میلیارد 3 میلیارد دیگه من چاوا واش نو بارشه حالا جام بروان دیزا چوک بشناک ان شاء الله ام جمهور گله خو ریا به دورگی ام ریا خواهد مشه دبیجی نو نشوده اشار گفتی میگه یعنی فکری خواهینه یعنی دبی ام نه پشتبانن
چون پشمان بودن همچی بیرن هنگا همچی خاله بودن نه پشمانن اما چه مدرج اما جزای وان ناترسن یانس باش ببرد شک شباب چه به اما مالکا خیانی تین مرد بیچاره خوجا موجا چه کنه یا سرو که وانی یا وانی بیچ وقتی پشمان اما جاست فتح موت پشمان بخواست حبس را نزد کرده ام زیدار را نکردم ام بخواست حبس را کردم هیچ چه کنیم پشمان ما چه کنیم Hesruka kişiye ihade eren keskin derbarı bin Pekin'in İran'e daxıvi eren keskin diyar kirku pergalalı İran'e ve goheriye pergaleke işkence uvad beje. Devleta İran'e liser regezen İslami hati avaykeran İslami veke regezekere ve beriya devlete kabul dike. Ev sistem mafe mürvan bin pedike. Eren keskin des şakir ku İran'cı parçeke Kurdistan'e uvad oman. Zahteni İran'e yeni ser Kurdan giredayı pırskireka kurde. Devleta İran'e tevger ajine kurdetirse pişti serildana jinjiyan azadi bi teybet bere xoda jinan jiber ve erişeli de jinan her diçe zedetirdi be hevseruka ihade eren keskin balkşan ser cezeye kulu pakşan aziz verşe muradi hatiye birin u de beje cezeyin idamı uzaktalı zindanan de encamane çar serkina pırskireka kurde mebeli zindana amede anjeli zindanın Suriye bin Pekin'in bir rengi ditin ev politikayı ki hev para devletin kolonyalist didici pırskireka kurde bin Pekin'e mafan eni girtika ev Netin jin nişaneye zahtalı ser tevger ajinen kurde. Eren keskin diyarkir kudi ve kriza mafe mürvan a İran'e zedetir biber rojev u ev peyamda. Enveke ihade her temledici be Pekin'e mafa mürvan en İran'e nameyan dışinin u dahuyan yandıdın. Deveri xısına mafe mürvan en navne tebeyi uraya giştici revşa İran'e bike rojev u jubu zahtalı vurda vibe bike ve nava tevgeride. Ji 5216 serledanın bin Pekinan tene 23 cihda hatına lekolin kirin. Parlamentereden partiye Erzurum'a meral danış beştaş de heşte cotmeyi tekiller bin Pekin'e nekirtikan peşnume pirsegda bu serukatiya meclisa Türkiye. Meral danış beştaş de peşnume pirsegda serukatiya meclisa Türk pirsi bu BK bin Pekin'in de serledanın parlamenteran u hizmen girtiyan jubu komisyona lekolinkina mafya mürvan a meclise kirin de cih girtin hatine ser raskirin anne. İhi ki bersivda peşnumeyi u diyar kirkuduna va yazdeh mehindavi de tekiller bin Pekin'e mafan de 5216 serledan ju komisyonera hatine kirin. Ve domdari hat kutin ku jivan serledanan 1304 jihela parlamenteran ve hatiye kirin u bigişli 4904 hatine kabul kirin. İHK de bersiva xwede diyarkir ku AKP u iyi dınava 11 mahande tene careke tekildar bin Pekira mafay muruvande serli komisyona vandane MHP tu serledan nekirine u CHP'ji 12 serledan kiriye. Partiya herizede jiber bin Pekirna serledan kiriye jiden partiye. Den partiye dınava 11 mahande 1801 serledan kiriye. Hat diyarkirin ku jibu budavi kirna bin Pekirna sedusi peşnume kanun ji komisyona rahatine şandın leli servan peşniyar kanunan hevditin nahatine kirin. Bi füzeyin devletin yekbuyu Amerika'ya yekemcar haka Rusya hatte bomba baran kirin piştiku devletin yekbuyu Amerika'yı desturda Ukrayna'ya yekemcar bıçeken menzildiriş en Amerika'yı bombeli haka Rusya baran. Raydarın devletin yekbuyu Amerika'yı müjar pişraz kirin. Vazalet parasını Rusya'ya şidiyar kirku Ukrayna'ya bişeş füzeyin menzildiriş en devletin yekbuyu Amerika'ya eriş bir serherema Barnyaske pen juvan füzeyen hatine imha kirin. Hatraki handın ku parçayin füzeya şeşem min axsar dit lenavendeke leşkeri bu sedama şevate lehember ihtimala bersildayne ya Rusya'ya devletin yekbuya Amerika'ya sefaratxaneye bilend ali Kiev'e girt. Daxuyani dahat kutum behinceta ku agayi hatiye ku ve irişeke ciddi ya havayı bekirin sefaratxaneye bilend brenge kedem ki hatiye girtin. Rojevên Serekeyên Rojnameyên Erebî, Rojnameya El Arab a Londonê nû çêk di ser navê Xeter hewl dide hebûna rêveberên Hamasê li Welêt ve şêrê weşan. Rojnameyê da zanin ku Xeterê hebûna rêveberên Hamasê yên ji bo agiribestê li Xezayê hatine erktarkirin redkiriye. Li gul Rojnameyê ev mijar û girtina nivîskeya Hamasê li Duhoyê gelek pirsnîşan derxistine pêş ku gelo derketina rêveberên Hamasê demkiye yan domdare dê li Xeterê bimînin yan dê
بێدەنگ وەرن دەرخستن ڕۆژنامەی دیار کرد و بەردەفکێ وەزارەتە کارên derve ya Qatarê Mecid El Ensarî di civîneke çepemeniye de li Duhoyê got rêveberên Hamasê yên ji bo dan û standina hatine erkdarkirin niha ne li Duhoyê ne. Lê gurî rojnameya Qatar têkiliya dostaniyê ya di navbera Donald Trump û Serokvezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu de baş dizane. Lewma Qatar di dîsa rûbrûyê tewanên piştgiriya Hamasê be û fişarên li ser berjewendiyên wê bi dewletên ku Amerîkayê re zêde bibe. Lewma xwez ji hebûna tevgerê ya li welêt xilas bibe. Tora Sikeyî News ala Arebiya ku agahiyên xwe ji çavkanên Lübnanê wergirtine diyar kir ku ji bo agîrbestê civînên di navbera Lübnan û Amerîkayê de berdewamin. Rojname El Exbar a li Lübnanê diyar kir ku Yekîtiya Ewropayê bi awayekê cidî bi bernameya nuklerî û moşekan a İranê re mijûr dibe. Rojnameyê da zanin ku bi destpêkirina civîna Ajansa Enerjiya Atomê ya navnê teveyî IAEA duh lê Viyanayê Almanya, Fransa û Brîtanyayê li ser dewletên endam reşnivîsa biryareke li dijî İranê belav kir û hêvî dikin ku îro di civîna ajansê de bên nîqaş kirin. Rojnameyê diyar kir ku Amerîkayê vê carê piştgiriya reşnivîsê kiriye ku bank li İranê tê kirin ji bo çareserkirina nakokiyan gavên cidî bavêje. Telegodan Cemen û Çendîn û pêşkêşkirin ana xatire we dem baş. Fırtuka Amara Beşa çardemin dedo Fırtuka Amara Beşa çardemin hayşt a Direjin roje je durve Geleki je durve Berbe banyen deştu çiyayan ve ovakiko be pelikan ve helkişin hedi bilind bun تبي تيريجن رونا هي روجي فكار ددلي ونرحتيك نقطي دليوي فيرونا هي فكار ددلي ودلنا راحتيه ضرحي ودا فالا هي كور تشكر لهر دراغو بيلي دكر